Sithanda ukulibengelela amahlabezulu samukelana kusifundo sethu sesikhombisa kuyona le ikota. Sibonga uNkulunkulu obelokhu esithungamela esihambulela amaqiniso akhe. Sizaqhubeka sitaticha. Mina engikhulumayo ngu-Elder uAmos Maforo. Ngizakucela engilabo esakuncedisana ukuthi siphakulule sona lesi sifundo labo baziveze basho ukuthi bangobani balibingelele babukeli labalaleli. Siyabonga ukuhlanganiswa singabaphilayo wena obukeleyo lathi esikhulumayo asihlanganeni kulomsebenzi okhulumayo nguKaKhristu. Siyabingelelana babukeli labalaleli ngemakhaya lapho elisizwa likhona kwangathi inkosi ngalibusisa nxa singena kusona lesi sifundo ngeviki kwangathi inkosi ngaba lani okhuluma lani nguElder uKlainos Maphosa. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga inkosi esisihlanganisile futhi njalo kusifundo sanamhlanje okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu siza khothamisa amakhanda sibe lethuba lomthandazo. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sizokunye ngawe. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise ebese siphathisa futhi njalo lenhliziyo zethu zamukele ilizwi lakho. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu ozayo masinyane. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo ezithandekayo. Sibonga uThixo ukusinikeza ithuba lona leli. Ngithemba silokho siqhubeka, silokho sikhumbula esaxoxa ngakho kuviki elidlulileyo ngoba isifundo sethu silokho siqhubeka. Sakucela lapha Nozi usibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Kwabase Efesu 4 iverse lingelika 11 lo 12. Nguye owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe ngabaphathi, labanye babe ngabafundisi, ukuba balungisele abantu bakaNkulunkulu imisebenzi yenkonzo, ukuze umzimba kaKhristu wakhiwe. Hey, yivese lamandla kakhulu le. Isihloko sethu namhlanje sithi sona umzimba kaKhristu Obambeneyo. Yiyo indaba esizabe siphezukwayo. Sesifundile indanyana yokwaziwa ngekhanda. Lokho ndikhuthaza njalo babukeli labalaleli. Ngeviki asizameni ukuthi siyibambe yona lindinyana yokwaziwa ngekhanda, siyibambe ngamakhanda. Kule ndatshe exoxwayo lapha Mfundisi Dube kuthiwa isisu lenyawo kwakuphikisana. Kubuzana ukubana okuqhakathekileyo yikuphi. Inyawo Maphosa sithi mina ngiqhakathekile yime ngihambayo ngisiya lapho kulokudla. Isisu laso sithi lami ngiqhakathekile yime ngigayayo. Nxa ngingekho akungazake kuhambe. Kumbe ungafaka yiloba isiphi isitho somzimba sithi indlebe lelihlo kuphikisane ukubana okuqhakathekileyo yikuphi. Okunye kube sokukhetha ukustraka ukuthi angisayi kukwenza lokho, angisayi kuphatheka, angisayi kwenza umsebenzi emele ngiwenze ngoba liyangisola. Kungaba njalo kuhle kume yonke into. Akuselanto ehambayo. Zihlobo zami ezithandekayo sizwani lapha nxa sibala indinyana yokwaziwa ngekhanda la ngesihloko esilaso. Kuyini esiyakuxoxa ngakho namhlanje? uKhristu ukhuluma ngebandla. Yes. Athi yena ibandla linjengomzimba. Yes. Umzimba olezitho ezitshiyeneyo. Ungakhangela uzama ukuveza imfihlakalo ejulileyo kakhulu. Umzimba izitho zitshiyene kanjalo ezinye zikhanya zinkulu ezinye zikhanya zincane. Khuluma lapha ngama tissues, cells, ma organs kuchiyana kusiba njalo. Yes. uKhristu abesesithi khona ukuthi kube lula sikuzwisise ukuthi alinganise ibandla njengomzimba. Kunjalo. Wona umzimba ungawukhangela kumele ukhule. Kunjalo. Umzimba kumele wenelise ukuphila. Ukuze kuhambe konke kuhle, umzimba ukhule kuhle, kungabi lemkhuhlane, kumele konke lokhu kube sendaweni yakho.
So uJesu uveza imfihlakalo enhle kakhulu lapha ukuthi thina njengebandla okuyimi lawe kumbe labo bonke abalaleli nxa siphakathi kokuba ngababiziwe nguKristu esibiza njengebandla kumele sazi ukuthi umuntu lomuntu ulengxenye yakhe ebandleni likaThixo. Kunjalo. Yes. Mina ngizwisise ukuthi laphana kuthiwa wabanika. Yes. Ebanikela ukuthi umsebenzi wakhe uqhubekele phambili. Ngihle ngafikelwa ingqondo yokuthi nxa sinikiwe kuthi ukuthi singama stewards, sizinceku kulokho esikuphiweyo. Sachiyana futhi njalo. Okungangokuthi kulungile ukuthi sehlukane njengabantu abanye abangabafundisi abanye abaprofeti. Akula ongcono ukudlula omunye kodwa konke kusebenzela ekwakheni umzimba kaKhristu. All right. Sanikezwa. All right. Uyibeka kahle ukuthi akula ongcono udlula omunye. So lapha esikutholayo ukuthi kumanyanwe kumele kube leziphiwo ezithene. So kuqhakathekile iziphiwo lezi ukuthi nxa sizinikelwe ukuthi umzimba unjani kwathinta ukuthi ukhule. Ngoba isandla silephathi esidlalayo iminwe le kukhona kwenza emzimbeni. Nxa enye iphathi buhlungu kuthi ukuthi kubuya back engqondweni ukuthi kuba buhlungu konke. So konke lokhu kunjalo asithini ngeziphiwo zethu sise church. Nxa umunye wethengezwa kahle kumbe nxa engekho iphathi yakhe kumele siyinanzelele ukuthi kakho. Yes, ngoba uyisandla. All right. So esikutshoyo lapha ngibuye lapha sinezelele indaba yokunikezwa. Uyabona Dube enye into engithandileyo ngiyokubana kuzipho zonke iloba ekhuluma la ngomzimba akula lo yedwa okuthiwa inhloko okuthiwa likhanda. Ikhanda nguye ubani bakithi? Nguye uJesu. Ikhanda yabona umzimba nxa ungaqunyuzwana ungaqhubeka ukuphila kumbe isandla uqhubeka ukuphila kodwa kuvuma ikhanda nxa lingasekho. So inhloko ngubani? NgoKristu. Ebese sithi wasebanikeza abanye ubapostoli abanye kuprofeta abanye abavangeli abanye kuba ngabelusi abanye abafundisi. So uyanikeza ngokubona kwakhe ukuthi lokho kulungile. Angithi phela ufuna ukusho something? Hayi bona sokuthethe. Ngithanda futhi lokufithizela ukuthi anti phela umzimba siqalisela khona phakathi sisiyafika ngale yena uKristu abesekhetha yena athi ukuze likuzwisise mina ngiyinhloko so ngeke liphile mina ngeke yeyimi njalo futhi abesesifundisa ukuthi hayi phela isandla phela wena ulephathi yakho ungahambi uyefuba lonyawo ungafuba umlomo wena sandla ulengcenye yakho. So Jesu ufuna ukusifundisa ingqondo yokuthi kulezi izinto kumele sizenze. Kumele futhi sifunde ukuthi sichiye labanye benze. Wasipha yena ngokwehlukana kwethu uyakwazi waye wena wakubeka lapha wena. Yes, ukubeka kuhle Dube yena nguyokwaziyo. Yes. Abesenikeza njengendaba yamathalenta nguyonikezayo nozomnye onikeza 5 amahlano omnye amabili omnye awusoli nxa unikezile. Nxa unikezwe isipho unjani bakithi? Awusoli. Ke sikhangele lapha uEfeso njalo 4 asikhangele uvesi ngu4 usiya ku6. Verse 4 kulomzimba munye lomoya munye njengalokhu labizelwa ethembeni linye ekubizweni kwenu. Inkosi yinye lokholo lunye, ubhaphathizo munye, uNkulunkulu munye uyise wabo bonke ophezu kwabo bonke ongabo bonke njalo okubo bonke. Okay. Kumbe uzambalela futhi u1 usiya ku3. Esifuna ukuthi sikulethe lapha oqhathekileyo ngokuthi indaba yokumanyana yokuba munye kumoya oyingcwele. Angithi phela ngicela umbalele nozi u1 usiya ku3 uvesi ngu1 usiya ku3 bese sixoxa lapha. Verse 1 Ngakho njengesibotshwa senkosi ngiyalincenga ukuba liphile impilo efaneleyo ukubizwa elakwamukelayo. Wobani ngabathobekileyo labamnene okupheleleyo bekezelelanani libekezelelane ethandweni. Zamani ngamandla wonke ukugcina ukumanyana kukamoya ngesibopho sokuthula. All right. Asincedisaneni lapha. uPaul usincedisa njani usikhuthazani ukuthi singakhulisa njani
ukumanyana lokho. Balaleli lababukeli lingayabala uzuyefika kuvesi ngo-16. Asayikuzibala lezi sikhona lapha. Kodwa ingqondo yethu ikhona kuona lana amavesi. Kuyini esikutholayo lapha ngoPaul akutshoyo? uPaul lapha kulento ayizwisisayo. Yes. Esingahlupha loba thina sihleli khona lababukeli benjalo. Ibandla lase-Efeso lilabaJuda lilabezizweni. Kodwa athi esondele eduze nanzelele ukuthi okuhlupha amaJuda yikho okuhlupha abezizweni. Okuhlupha abezizweni yikho okuhlupha amaJuda. Abesesithi ke nxa kuzamele sibe libandla linye, anti lapho ukhuluma lebandla eselamukele uKhristu. uKhristu othe khona akuselamJuda akuselamGreek. So nxa kuzamele kube libandla elimanyeneyo, ibandla elikuKhristu, kuzafanele ukuthi ezinye izinto sivume ukuthi zingatholakali kithi. So uNkulunkulu uzama ukuthi alungisise ibandla lakhe, wenza isimemezelo, it's a call. Uyamemeza ukuthi ngiyalincenga. So nxa esithi ngiyalincenga, uncenga abantu ananzelele ukuthi kulento asezizwile ukuthi azihambi kahle. Osokungenzakala ukuthi lathi ekuphileni sisebandleni, kungenzakala ukuthi ubuyithi bethu lapho esisuka khona, imvelo yethu, amasiko ethu, lokucabanga kwethu kubuye kungenele emsebenzini kaNkulunkulu, kuye kuba lengxenye ezayenza ukuthi umsebenzi kaThixo ungaphutshi njengokwentando yakhe. Siyabonga mfundisi Mabosi. Ukufithizela sabizelwane ukuthi sikhulisane omunye komunye. Sibe lo moya munye, sibe lengqondo yinye. Ekwenzeni kwethu kusemsebenzini kaThixo akungabonakali mina but kubonakala ubani? uKhristu. Kukho konke sikwenzayo sibambene kodwa injongo yinye yokuthi sibe moya munye. Yabona. Okunye engunanzeleleyo ukuthi uyagqugquzela kakhulu ukuthi abantu baphile okufanele ukubizwa kwabo. Abesethinta izinto ezinithathekisileyo kakhulu ukuthi abantu kabathobeke, abantu babe mnene, abantu bafunde ukubekezelana. Khona lokhu yikho kuzayenza ukuthi ibandla lihlale limunye selokhu ngobuthathu bezulu bebanye. Now nginanzelela ukuthi khona lokhu singakubambisisa balaleli lababukeli kuzaphile kangcono ngitsho lemakhaya, ukuthi nxa singabamnene uvume ukuthi omunye umuntu uqhakathekile ukudlula wena, ungalahlekelwanga iesteem yakho, futhi ungazicabangeli wedwa. Lapho ngithenga lami ngicabanga ukuthi hayi bakhona abanye endlini, ngicabangele labanye. Umuntu musengathi ngasisiza khona lokhu sikukhulekele kuyisiphiwo sikamoya oyingcwele. All right. Ulethe indaba ethathekisayo, indaba yokuba mnene. Ukwayichaza kodwa lapha nozi siyajabula ngalokho. Indaba yokuba mnene, umuntu omnene ngonjani? Kudiliza umuntu nxa umuntu eziphakamisa abantu bengekho mnene, kudiliza ngayiphi indlela ukumanyana? Ukungabi mnene kudiliza ngayiphi indlela ukumanyana? Ukuba mnene yikuvuma ukuthi wena wehlike kodwa ungazenzanga isichaka. Wehlike umoya kaKhristu ngokuzehlisa. Nxa kusiba nomsindo wena ungaphonga ukuphakama ujonge ukuvusa umsindo. Ungajongi ukuthi okwakho kube yikho kuhamba phambili. Vuma ukuthi kwesinye isikhathi okwabanye kuphakanyiswe. So kuba mnene ukuthi udedele ezinye izinto kodwa ungazanga wehlisa izinga lokuqhakatheka kwakho. So Dube lo nozi liyavumelana ngithi phela ngokuba mnene kulenye indaba elethwayo anti ukuba mnene sithobeke njalo, sibekezele ngokufanayo, sibe lokuthula. Yikho ungabona lasezimulini ubaba lo mama nxa kungelo zehlisa komunye kungaba nemuli sibili, akubi lokuthula. Even kuba kuletha ukuxokozela. Ngitsho labantwana kabahlaliseki, kuyabe ungabanjananga nxa kungela kuthula. Asikubeletheni ebandleni ke nosi lokho. Ebandleni kusikhathaza kumbe kusi-affecta ngayiphi indlela lokho? Ebandleni nginanzelela ukuthi kuyabe kulemsebenzi eminingi esiyenzayo. Omunye esebona ngane ngakwenza ngcono ukudlula omunye. Ukuthi ubani lapho elimfake khona ngalimfake lapha. Sizibone sesiqhakathekile ukudlula abanye.
kwenza ukuthi kungasebenzeki. Abanye bagcina bekhalala ngitsho lo msebenzi kaNkulunkulu ugcine ungasahambi. Abanye bebona ngani kabananzelelwa ebandleni ukuthi hayi thina Asha sho besingathini. So emzimbeni kaKhristu Dube okulethwa ngunozi sesikunanzelele abantu bayabangisana into eziningi. Kuyini okufuqa izinto zona lezi ukuthi zibe khona? Vele imvelo yethu njengabantu ungayifunda kuhle ayilakho ukuthi wena ukhulisa omnye umuntu. Ifuna ukuthi wena kube yime ngimkhulu. Okunye maybe singakukhanziyela sikusondeze eduze futhi. Kunjani? Indlela esikhuliswe ngayo. Sikhuliswe vele ungani kuhlakulelwa ukuthi phakama. Ngoba ngcono kulabanye. Ube unumber 1. Suka phela esikolo anti isifunde esikolo eklasini uyachaywa ungafeyila ungaba ngale emuva kumele ube phambili la. Ugijime sikhula egroundini lapha nxa sidlala ibhola kumbe sigijima kumele ube ngunumber 1. Yonke into okuthiwa iyenzwe kuhle kumele ube ngunumber 1. So ingqondo yona leyana yasisibakithi imvelo yethu yabanjalo. Manje ke uJesu lapha sokumele ulomsebenzi omkhulu la ngoba imvelo yethu yesono isihlangene lokuphakama. Sokumele ukuthi uJesu azohlangela eyakhe ingqondo yokuthi hayi ukuphakama kwenu lokhu akusoze kulenze libe lokuthula. So uzathola ukuthi silomsebenzi omkhulu yikho sithi lokhu kumele likupractice. Lezi zinto kumele liziphile. Nxa siziphila yizo ezithungamela ukuthi umzimba kaKhristu uyale umuye. Nxa muzwa kahle Maphosa uDube uthi sodwa ngeke sakwenelisa. Yes. Ngoba imvelo yethu iyabihlakulela ikhuliswa vele imele ibe yiyo ephakemeyo. Angithi phela. So kudinga ubani lokho kudinga uKhristu. Ongaba mnene ongabekezela imvelo yakho ngeke ubekezele vele. Sidinga ubani? Sidinga uKhristu. Ukufithizela nje khona phana kulendaba yokuzehlisa. Sinika uPhilippians lapha chapter 2 verse 3. Ukuthi konke likwenzayo kwenzeni ngengqondo yakho uKhristu. Ukuthi singakwenza ngathi siyaxokozela sifuna ukuthi sibonakale. But uKhristu wachizulu la wehla. Wabuya wazehlisa yena nguNkulunkulu. So lakithi ingqondo naliyana yakho uKhristu ingabuya. Kuba lula nje lasemsebenzini kaThixo kuyasebenzeka kuba lokumanyana. Singakuhlakulela njani? Anti sikhulumile uba mnene. Wathi wachasisa Dube ukuthi vele imvelo yethu sizelwe singakuhlakulela njani ukubekezela ukuba mnene ukuzehlisa lokuhlala kunokuthula. Uyazi kwesinye isikhathi uyathola umuntu vele ngomsindo lapha khona vele kumele kube le violence. Uyazi kula abantu abangakholisiyo ekukhonzeni even enkonzweni ukuthi kuthule nje kuphela. Uzibhodile ithuli kakhulu. Singakuhlakulela njani? Bona ngazathi kuqhakathekile ukuthi empilweni sibe kwazi. Ulwazi anti umuntu engabakwazi sokumncedisa ukuthi xa uJesu efuna sibenje. Lami ke sengisamukela isenzo sikaNkulunkulu empilweni yami. So uzabona ukuthi ukuhlanganyela ezintweni zikaNkulunkulu ukuhlanganyela ezwini lakhe ukuhlanganyela emthandazweni izinto zonke leziyana ziyahlakulela ingqondo leyi ukuthi ziphule lokwamukela isenzo sikaNkulunkulu empilweni zethu. So uzathola ukuthi ikhanda leli singavuma ukuthi ikhanda libe yilo elisithungamelayo kuza kuba lula ukuthi izinto lezi sigcine sesiyizo zonezo. Sithobele intando kabani? kaNkulunkulu. Intando yakhe yenziwe sithunganyelwe likhanda. Ayikona ukuthi isandla sosenze sikufunayo. Yes, ufuna utsho something. Mina bengicabanga ukuthi singakufunda futhi lekuthathweni bukaNkulunkulu. Indlela uNkulunkulu umoya engcwele ubaba lendodana ngendlela abasebenza ngayo. Ungananzelela entweni zonke bavumelana baba njongoyinye. Lathi singakukopa khona khani ukuthi noma sisebandleni kungathiwa ngama efforts eyouth omama labo bangene sikufunayo ukuthi zonke zibuthelwe ekhaya. Umsebenzi uhambe singakunanzelela khona lokho kuzasebenzeka. Right. Ukuletha kuhle noze kule verse oyibalileyo u4 to 6 uyeFeso lapha nguyoletha lokho angithi phela asayikuphinda kuyibala asike sijulise imicabango yethu sikhangele wona lama verse ukukhulunywa ngobunye kasikhombisa lapha liyakubona yini isihloko sami lokho kuletha ukwaletha lapha unoze ethi ake nisikopi ubuthathu bukabani bukaNkulunkulu sibe sesilandela asiyeni kulezi ezilandelayo
yibuphi ubunye obuqanjwayo laphana kasikhombisa singakutsho munye umzimba alright kube sokuthintwa indaba yomunye umoya alright ukukholwa lakho kunye ithemba lalo linjani linye layo uNkulunkulu uThixo munye then okunye sikuthola laphana ukuthi umbhabhathizo munye yes lokholo lunye uthintile yes nxa kukunye lokhu uPaul umcijo bana ulethayo ngamavesi wona la nxa sikhuluma lapha ngokuthi simunye angithi phela nxa sibambene sibe munye kuba lokukhula umcijo bana ufithizelayo uPaul ngawona la mavesi engikutholayo ngitsho lokukhonza kwethu ukwenza izinto zethu kuyabe kukunye lesikwenzayo kule njongo yinye akula kubangisana kakula ukuthi mina ngimkhulu kulobana antu bethinta ngobunye bezulu uJesu wathi izulu wehla wabuya phansi wayenza ukuthi hayi mina lami ngifuna ukuhlala ezulwini silokho silingene but wathatha ukuthi la ehle ukuze thina lathi senelise ukukopa indlela ahamba ngayo akakubonanga njengento yokuphanga usenguNkulunkulu efana lo nkulunkulu ehle so sithola ubufakazi bokuthi nxa uNkulunkulu kuyikuthi munye ekwenzeni lakho konke imihlangano ehlalayo uphuma bevumelene into yinye iyekwenziwa njengokuvumelana kwabo kutsho ukuthi andisithe uNkulunkulu uJesu likhanda kutsho ukuthi kuza kuba lula ukuthi umzimba wenze njengalokho ikhanda elikho khona kusoze abadala bathi khona inhlanzi ngabola ikhanda ibonakala konke so uJesu nxa kuyikuthi yena munye lo baba kuba lula ukuthi izitho zomzimba zifuze ikhanda so uzananzelela ukuthi khonokho kutshe kukhulumisane lathi kusikhuze ukuthi asifundeni sihlakaniphe ukwazi ukuthi uNkulunkulu ubaba wenzani uNkulunkulu indodana irole yakhe yipi uNkulunkulu umoya ongcwele singahlakanipha kanjalo kuza kuba lula lakithi ukuthi nxa siphila sindawonye sifunde ukunanzelelana ngoba wena uyakwazi ukunyathela lapho kumele unyathele khona ungahambi ususiyanyathela ezinye indawo zabanye kudinga lenhlakanipho khonokho fana lo baba lo mama banyamanye kodwa imisebenzi yabo yehlukile umama ulalapha ngena khona lo baba ulalapha ngena khona omnye kwakubeka ngalindlela ukuthi umzimba omunye lo moya omunye lethemba lilinye linjalo lokho kukhangelwe ngumoya oyingcwele ubusukhangela inkosi enye lokholo lunye kubuye kukhangelwe yindodana bese sikhangela lo bhabhathizo kubuye khonapho kundodana uNkulunkulu kodwa bebonke benjalo uNkulunkulu baba bese kuthiwa uNkulunkulu njani munye bese kusilethela lapha ukuthi iziqo ezintathu kodwa uNkulunkulu onjani bakithi awusokuthole kulokuphikisana so ibandla lelithunganyelwa uNkulunkulu munye ngime umzimba walo unjani manje umzimba munye akumelanga kube lokuphikisana akumelanga kube lokuxokozela kaningi sikuthola sokulokuxokozela nozi ikakhulu ngani ngezipho zona lezi azinikezileyo uKhristu uthole kulokuxokozela kulokuxabana lokhu kukwenza uzwe njani ukuba sebandleni nxa usebandleni ibandla elilwayo elixabeneyo kumbe lahlukeneyo elidivided lebandla limanyaneyo kuyini okutholayo kuyini okuncede uzwa njani nxa akuzifake kumabandla njalo omabili elidivided lelibambeneyo ukukhulwa kwethu like our spiritually sisuka kwesinye isikhathi wehle nje ikweza komoya akukwenzi ukuthi ukhule ngoba kuyabe ungathi kudonsela abanye phambili mina ukuthi ngwelinye izinga ikanti ke injongo nxa sibambene izinto ziyabe zikhamba ngendlela kaMlimi kuyabe kungela omunye simphakamisayo but kuyabe kukhanya ukuthi lo ngumsebenzi kaBaba kuchiyene lemsebenzi yethu le kwakuthinta umfundisi lapha ukuthi ibackground la imvelaphi yethu lapho esivela khona imvelaphi yethu iyo egcina kwesinye isikhathi lezintweni zakoMlimi sikufake kanti ke hayi kakungenelani koMlimi kulendlela kaMlimi akula ndlela yami yikho kuthe yena uyinhloko so kakusela ndlela ezethu kumanyana ufithizela ukumanyana kukaNkulunkulu baba indodana lomoya oyingcwele
kukwenza uzwe njani nxa ukwazi ukuthi uthunganyelwe abantu abamanyene kumbe ebandleni uzizwa njani ebandleni elinjalo? Ungengeza kulokho uphendula wathi ufuna ukuphila. Okay, nxa uphila ebandleni elimanyeneyo kuyakunikeza isibindi sokukhula lokuzwa uqhakathekile. Yes. Lokuzwa ukuthi ulobufakazi bokuthi yes lapha ngilandela into ephilayo. Kulokuthi uphile lapho kunomsindo khona. Befuna ukufithizela ukuthi manje ngemva kokukhuluma konke lokhu thina ke kuza kusithini. uFilipi 4 uEfesu 4 verse 3 ukhulumile wathi likhuthalele ukuqinisa ngezibopho zokuthula ubunye obuvela kumoya. So kusinikeza ubunye ngumoya. Thina singena nga likhuthalele. Kulapha kuthintwa ukuthi i-contribution ngathi ukuthi wena muntu alright umoya ongcwele lakho akwenzayo wena ke muntu ke khuthalela ukugcina lokho okwenzwa ngumoya ongcwele kuphutshiswe kuhle lawe muntu oba lengxenye. Right, siyabonga Dube. Nozi uyakuletha lapho ukuthi umuntu laye ulengxenye. So ukuletha ebandleni ukuthi kube mnandi kusebenzeke. Sike sakuletha sisungula lapha ukuthi kuyasisiza ukuthi ibandla likhule. Wonke umuntu ulengxenye yokuthi umsebenzi lo njani ukhule abazalwane labo babusiseke. Kukhona ufuna ukuthi Bengisitsho ukuthi nxa kunjalo kule unity kuyahlaleka lebandleni. Ngizicabanga ngomunye umhlabelele ethena akathandi ukuhlala lapho kulengxenye. Alright. Singangabuye enkonzweni nxa sokungasahambi kahle. Sure. Alright. Kanti vele lezi zipho esikhuluma ngazo lezi vele zivela kubani? Izipho lezi zivela kubani? Ngubani osinikeza lezi zipho? Ngicela usikhangelele uverse ngu7 usiya ku10. Ephesians 4 verse 7. Kodwa yilo lalo wethu waphiwa umusa ngokwaba kukaKhristu. Yikho nje umbhalo usithi ekwenyukeleni kwakhe phezulu wahola izithunja edwendweni lwakhe njalo wanika izipho ebantwini. Ukuthi wenyuka kutshoni ngaphandle kokuthi njalo wehlela lezigabeni zangaphansi komhlaba. Yena lo owehlela phansi nguye kanye uyenyukela phezulu kakhulu kulamazulu wonke ukuze agcwale izindawo zonke emhlabeni lasezulwini. Nguye owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe ngabaphathi, labanye babe ngabafundisi. Sizwani ngamavesi la kanti unikayo mbani? Ngubani yena lo yenyukayo? Izipho lezi zivela kubani vele? Ipowerful indawo ethinta Elder Mafori yagqugquzela ukuthi yena uKhristu nguye osinika lezi zipho. Nxa esinikile lezi zipho sithola indaba even Acts chapter 2 Umsebenzi chapter 2 ukuthi nxa esebanikile uJesu wenyukele ekhayizulu ukuthi hayi liza kwenelisa sithola sebesenelisa ukukhuluma izindimi anti izipho lezi sesithola ukuthi sebesenelisa ngeziphiwo zabo ngokuchiyana kwabo nxa seziphila izipho lezi sesithola lebandla liyakhula so kuseneliseke ukuthi kubhabhathizwe abantu abanengi manje kade sikulohlupho man ngingaze nchumayela abantu baphenduke babe banengi sokuqalisa umina instead ukuthi lapha sebemoya munye sithola ibandla likhula kungela ubumina ngoba babe ingqondo yinye. Asibudilize wona lo bumina obuvukayo lo kumaphosa. Isifundo lesiqonda ukuzodiliza khona lokho. Siyabonga ukuthi ukulethe singakudiliza ngayiphi indlela. Asikhangeleni lapha sifithizele indaba le. uJesu lo okhutshuliweyo angithi phela nguye onikezana ukuthi into ngomapho nguye onikezana bakithi izipho kusisiza ngayiphi indlela lokhu nosi ukwazi ukuthi hayi awuzidingeli anti kuma college uyahamba uzikhethela ukuthi mina ngifuna ukwenza lokho mina ngifuna ukuba udokotela ngifuna liqwetha ngifuna ukwenza lokho lala ku factory le kaJesu le okay awuzikhetheli ukuthi ufuna ukwenza yes kuyini esikutholayo khona lapho kungasisiza ngayiphi indlela ukuba kwazi lokho mina ngizwisisa ukuthi lapha igift isiphiwo okungangokuthi
mina nxa ngiphiwe lokho enguphiwe khona Yes. kangisuthiseke ngakho ngingafuni ukuba ngumaforo ngoba umaforo yikho khona lokho kanjani akuphiwe nguNkulunkulu Yes. kuze ngenza futhi ngingakhathazeki lanxa okunye kuyizinto ngingakwenelisi because nganginjani ngangikuphiwa. All right. Dube kunjalo kunjalo ngiyathanda ukuthi athi yena anti siyavumelana phela ukuthi ophayo ngulo wenyukayo. Yes. Anti yena wathi esuka kubaba weza wawenza wakhe umsebenzi. Uthe nxa akhangele wawunanzelela ubukhulu bawo, wawunanzelela ukuthi kumele usetshenzwe ngayiphi indlela. Elenjongo yokuthi aze afikise ibandla lakhe esimeni sobungcwele bukaThixo. Yena onjalo ke abe sekhangela thina bonke ababizayo nxa sesihlangene la sesilibandla. all right. Nxa sesihlangene uyakwazi ukuthi kuthiwa uyalinganisa ngesilinganiso sakhe. Uyakwazi ukuthi lo ngampho okusindayo ongaka, lo ngimpho ongaka, uyakwazi yena. Kayenzi mistake. So nxa sesiphile ngesilinganiso kube sokusiba kithi ke ukwamukela izilinganiso zethu. Inhlakanipho nazi. Asifundeni ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi mina wena wenelisa kuphi. Nxa ekuphile sebenza ngamandla kulokho akuphe khona. Abanye sesingadedesa sithi khona amnampiwanga lokho lalokho kanti ulivila. Sukuma usebenze uzunanzelele indawo yakho uThixo lapho akuphe khona. Ngamanye amazwi futhi kutshiwo kusiphi ingqondo yokuthi uThixo kakulamuntu angamphanga. Wonke umuntu uphiwe. So uThixo nxa efuna ibandla lakhe likhule uyakwazi nguye ophethe inhlakanipho yokuthi ngalenzela kuphi wasekwenza ke. Yena wakhuphukayo uthe esesemazulwini siyakhumbula ngePentecost. Yes. Wasesehlisa umoya oyingcwele. Wabakwazi ukuthi leso senzo senele sifanele ukuthi ibandla likhule. So inhlakanipho kaNkulunkulu liyana. Inhlakanipho kaJehova. Ibandla ngelakhe Yes. okwazi ukuthi lifuna lokho nguye. Ukuthi uDube kangene lapha. Yes. Ayenze lokhwana nguye. Ngangimangale mina uthi umuntu umnikeza isipho sebuza. Nguthi sizukulwane sakathesi omama yabamthengela esinye isipho la sesiyakhangela lokuthi siyimalini. Phela abantu abangazokhangela isipho yisipho wena athathu enze njani bayithi yamukela. Yes yisipho awenzi lutho uthi uthola isipho. Okay. Ngudantu ayenzani wenza ulutho kanti nje birthday uyabwenzeni anti uzelwe nje kuphela sesikunikeza isipho loba sikunikezanga akumelanga usole engiyakhona yilokho ukuthi sinikeziwe kulomnikazi thina okwethi ikwamukela bese senza angithi vele yes bese senza uhlupho lulapha akukhangela uverse ngo11 siya ku13 sizihlanganise lapha. All right. Yes ke sizikhanyele izipho lezi esizinikezwe nguJesu lo ophakeme. Verse 11 nguye owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe ngabaphathi, labanye babe ngabafundisi. Yes. Ukuba balungisele abantu bakaNkulunkulu imisebenzi yenkonzo ukuze umzimba kaKhristu wakhiwe. Sonke size sifinyelele ekumanyaneni, ekukholweni lasekwazini indodana kaNkulunkulu sikhule okugcweleyo sithole isilinganiso sokuphelela okufunyanwa kuKhristu. Right. Sifundise siyaphutsha lapha Dube Maphosa dadewethu lapho noze sesike sakhangela isizathu ukuthi izipho lezi vele umsebenzi wazo ngowani. Kodwa singakafiki lapho sethindile abanye banikeza uba abapostoli, abavangeli, abafundisi uyazi laba prophet angithi phela banikeziwe. Kanti angazi melali kunanzelele ukuthi imisindo eminingi sezipheni zona lezi. Akeni sisibeni practical la. Ziyalingana yini izipho lezi? Ngokuziletha kwethu akele nilethe ebandleni. Ungathiwa nguDo Asha kuyabe kungathi uphansi kakhulu. So ngendlela thina siziphatha ngakhona iziphiwo lezi. Ngathi kulezinye eziphezulu kulezinye eziphansi. Ikanti ke nxa wayebanika lapho uKhristu sinanzelela ukuthi uverse 7 ubesitshela ukuthi ngokwenelisa. So sizinikela ukwenelisa kwethu. But ngendlela thina siziphatha ngayo nje wanobuzile. Ngathi kazilingani.
Alright. Yes. Engqondweni vela kumbe siqale ngalombuzo right ukuzalisisa ukuthi siphendule kanje vele sizinikelweni izipho lezi Right. sizinikelwe Siyabonga. Uyaveza uThixo ukuthi siziphiwele ukuthi kuhlanjululwe ibandla likaNkulunkulu. Sure. Likhule ibandla likaNkulunkulu. Abantu basindiswe. Yikho sikuphiwele izipho lezi. Siziphiwela umsebenzi. Yes. uKhristu nxa esibiza sesingenile kafuni sihlale ufuna sibe ingcenye yomsebenzi okuhanjiswa kwevangeli yikho kulabavangeli wabaprofeti wababalisi so okunye okuyibufakazi bokuthi inhlangano ilomoyo oyingcwele ukuthi kutholakale abantu abavangelayo ukuthi kutholakale abantu abaprofetayo ukuthi kutholakale abantu abenza umsebenzi kaNkulunkulu ikakhulu intando kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Alright. So andisiyavumelana njengomzimba. Akula ngcenye yomzimba kumbe isiqu esithile esingela ncedo. Angithi vele kuqhakathekile konke. Kodwa ingqondo yethu le nature yethu leyo ukuthi sicabanga ukuthi okunye kuqhakatheke kulokunye. Sengeke ngabona mina abantu bekhathazana beqebhana kube nzima lasebandleni. Umuntu exokozelela lapha kanjani bakithi? Lesikhona. Engenelisi khona efuna ukwenza nje kuphela kumkhathaze kumthwalise nzima. Kumbe lathi simthatha umuntu simfake lapho engenelisi khona sithwalisane nzima ndikunjani? So lapha akeni sibiyeleni kumnikazi umanika izipho angithi phela sike sizibuza ukuthi sizinikelweni zincedane uthe ubuvangeli angithi phela zibuye zisebenze kulobona lobu buvangeli uthini nona? Indaba le iyangithathekisa kakhulu ukuthi nxa usithi sizinikelwe ubuvangeli indaba yobumina ikakhulu ngiyangubone nxa kuhlatshelwe uzothoba niyakarabhu yachaya kube sokusenza ngani umuntu lwane bese khukhumala sesiba kwenye indawo engayisiyo sicine sesibone yena kodwa singasabonanga uKhristu. Ngithathekiswe ukuthi nxa siphelwe ukuthi uncedise ibandla ukuthi likhule uthi ukuthi lami enguphiweyo futhi isifundo lesi siyathathekisa kakhulu esiphiwe khona kasingancengwani ngoba omunye zethu uNkulunkulu to God giving kufanana lokuthi you are receiving. He gives in order to receive. Siphile ukuthi sibisele futhi. Interest. So thina nxa singasaphathekanga imagine ukuthi ilihlo lalo lingathi namhla hayi lizabona ukuthi lizathini. Akuhambi. So wonke umuntu kule ngcenye uyabona nxa sisebandleni wonke umuntu kaphatheki. Kasisebenzeni babukeli labala sibizelwe ukuthi sizosebenza. Identify isipho sakho wenze ingcenye yakho ivangeli lihambe. Yebo du. Hayi ngifuna ukuthi ngithi mina uverse 18 ukubuze wathi wena ukuze kube njani nxa singaphiwa izinto. Uverse 18 laphana ithi size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa lasekwazini indodana kaNkulunkulu lasebuntwini obupheleleyo obulinganiswe ngesimo esigcweleyo sikaKhristu. Ngamanye amazwi lapha kumele kusetshenzwe la. Kunjani? Mele kufundiswe abantu bazi babe lolwazi. Ulwazi loluyana yilo luthungamela ukuthi umuntu ingqondo zakhe ziyeguquka ngoba sesamukela lolu lwazi. Yikho okuthungamela ukuthi kugcine kufika ebuntwini esiba lesimilo esinjengesikaKhristu. Nosingicela sivulele uIsaiah 5 verse 4. Sifithizela indaba elethwa lapha nguDube. Bakithi kumele kukhulwe. Izipho lezi nxa sizisebenzisa kahle kahle awusali ufanana akuvumi asisali sinjani bakithi sifanana kulomnye umbuzo engifuna siwuphendule lapha khathesi esilakho ingcenye yabapostoli yibo abasithungamelayo ngolimi engalusetshenziswa ukuzwakalayo sithi kuma office ethu amakhulu njengoku general conference kuma division angithi bena kuye kuthi laba abanye abavangeli yilaba abasithungamelayo kumbe emabandleni khona lapha angithi phela kuye kuthi abafundisi lamatitshala yilaba abasikhangele kuma local churches zethu kulalowe esimthile lo umprofeti lo sisakhona yini isipho lesi sabaprofeti
Ngifuna sincedisane khona lapho isipho seprofesi sikhona yini kusizukulwane lesi esakhathesi kumbe sagcina kudala khona ngale ngezikhathi zabapostoli. Ngithemba uyazwakala umbuzo. Uyazwakala yacaca yes. Isipho sabaprofeti. Yes. Silokhe sikhona. Asigcinanga emuva le. Silokhe sikhona. uNkulunkulu uyabe lokhe esiveza siba khona xa kufanele. Kulendike. Yes. So umbuzo uthe silokhe sikhona yini? Yes, likhona. Silokho sikhona ngithi phela. Yes, siyakukholwa njengebandla lensali ukuthi umlimo kwalesi sikhathi sokugcina wambulele incekukazi yakhe udade kaWhite. Singamtesta ngamathesti wonke ukuthi sikubone lokho ukuthi silokho sikhona. Sambeni siyefunda sizwisise ibandla leli alilambanga ngezipho. Njengoba sejila uDubu ukuthi nxa kule ndingeko uyamvusa futhi umprofeti abe khona sikhona lesi sipho la namhlanje silokho sinjani bakithi sikhona. Mbalela le yananozi uIsaya 5 verse 4. Verse 4. Kuyini okudlula lapho okwakumele kwenziwe esivinini sami engingakwenzanga kusona? Lapho ngangilindele izithelo ezinhle kungani sona sethela ezimbi kuphela na? Uyabuza nanku umbuzo. Kuyini obemele kwenzelwe ibandla lelo kungenziwanga? Izipho lethile lazo zonke sesiqambile sobuprofeti abapostoli ubuvangeli ukufundisa lakho konke okunye sikubonayo kukhona manje. Kuyini Dube okungenziwayo emaphosa? Kuyini? uThixo usenzele konke. Thina kwethu ukuthi enxese sihlalele phansi sagoqa izandla. But ngendlela lapha isifundo esibuya ngakhona babukeli labalaleli yikuthi akula muntu othwa yena uyahlala kumbe othwekala sipho sonke sinikiwe kumele sisebenze gadalala sisebenzise lokhu umlimo asinike khona. All right. Ukungezelela khona phansi kulezi izinto ezingakhanyi ngazathi zifihlakele ezingakhanyi ngazathi azicace kuhle kodwa uThixo lapha uyaveza ukuthi kilenzele konke. Ngilenzele konke ngamanye amazwi ekuphileni nxa sifunda izwi lenkosi akulanto kumele isale kuthiwa le ifihlakele ayikhulunywanga ayaziwa. Yikho phela iBhayibheli lenele kube sokusithi ezinye izinto eziyabe zingani zifuna ukungathi aziphumi kuhle uThixo abesesengeza asinikeze umoya wesiprofeti ucacise. So uThixo usenzele konke izwi lenkosi umoya wesiprofeti kwenele ukuthi leli bandla libe ngcwele abantu basindiseke. Siyabonga kakhulu. Kukhona okunye singengeza laphana umlimo usenzele konke. Angithi phela asila sizathu sokuthi sizihlalele asenzeni uyabuza ukuthi isivini sami lesi ngisenzele konke kodwa nanku sesithela ama grapes amunyu. Zihlobo ezithandekayo namhlanje inkuthazo ukuthi asambeni siyebamba indima yethu lapho esimele senze khona. Nxa ungumvangeli oba ngumvangeli umpostoli administration omele ukwenze nxa ufundisa ukuhlabelela ihospitality sonke sikhona isipho kukhona esikunikeziweyo esimele sikwenze. That ngicela sibala verse 14 sisiya ku 16 sike sikhangele indaba yokukhula kuKhristu. Verse 14 to 16. Ngakho kasisayi kuba izingane. Siphoswa emuva laphambili ngamagagasi. Siphetshulwa lapha lalaphaya yimimoya yonke yokufundisa kanye lokuhlakanipha lobuqili babantu ngamasu abo enkohliso. Kodwa ke sikhuluma iqiniso ngothando. Sizakhula ezintweni zonke kuye yena oyinhloko. Lo nguKhristu. Kusukela kuye umzimba wonke ohlanganiswe wabanjaniswa imsipha yonke ewusekelayo uyakhula uzakhe ngothando isitho ngasinye sisenza umsebenzi waso. Hey madoda. Ahazumbe sayizwa le ndaba. Asiqaleni lapha ku verse 14. Ngilethele umbuzo. Ngozibani ekhathaza ibandla lesiKhristu ekukhuleni ngozibani esilayo ekungakhulini kuKhristu ebandleni. Ngikhangela lapha nananzelela ukuthi
ingozi ekhona ekuthini siyale kuthiwe laphana uzowafanisa ukuthi singabantwana yikuthi nxa ekuletha laphana kuvesi ngu-15 uthi yena loba iqiniso sililetha kasililetheni ngothando. Kwesinye isikhathi ingozi enye eba khona ukuthi laloba ngiletha iqiniso ngihle mphongo gijimela ukuliletha linjengoba linjalo kulokuthi ngiqalise nje ikulethe kube ngumzekeliso. uJesu wayelethe imfanekiso nxa wayelethe iqiniso wayengahlali lethe kawana. So ingozi ekhona ukuthi iqiniso lethu lisuka lihle lithi bhadla ile ngozi kwabanye bahle balimale sibone sebehlehlele emuva. Simele sikhule angithi phela kule inye ingozi esifuna ukuthi silethe laphana uselethile eyinye uverse 14 ingozi esihleli phezukwayo yikuthi sibe ngabantu abangakhuliyo bephonga ukuphetshulwa nje imimoya. So kule ngozi yemimoya la ezavela lapha kuthiwa khona sikhohliswe futhi ngabantu ngobuqili. So kule mimoya ezaba khona lathi sengozini yokuphetshulwa ile uthatheke kulobuqili obuzaba khona izingozi esilazo. So thina njengabantu sihleli phezu kwengozi enjalo. Ngamanye amazwi umlobi la uPaul uvezela ibandla ukuthi kuqapheleni lokhu, vulana amehlo, qedisisani izwi lengozi, liphakathi kwengozi. Angithi phela umntwana olokho esidla iporridge kakhulu sengumuntu omdala lapha kuthiwa simele sikhule ukuze ngokutsho kaDube lapha senelisa ukumelana lengozi lezi zemfundiso zamanga. Angithi phela kule mfundiso ezinengi ezivukayo ezamanga eziphikisana lezisekelo zikaJehova kunengi okuvukileyo. Khathesi ngeke ngananzelela abantu bakhuluma, abantu bacomplain, kungaba i-stewardship okweminikelo khona lokho. Andiyabona kubuye emntwini yabengabalanga uthi hayi indaba sinikela kanje, imali lezi ziyadliwa kunje kubuye abantu bathi balokhu kukhanya ukuthi angithi phela sokulalokhu nxa sikhuleka simele siguqe kumbe nxa kusenziwa izinto zimele zenziwe ngalindlela kuphikisane lobuthungameli kube imfundiso ezitshiyeneyo. So ingozi esilazo yilezi ezitshiwo nguPawuli ukuthi kulamakhanka akhona lapha azabuya alithathele amaqiniso lawo. So ungama kuphela nxa unjani ubala ukhula angithi phela ukhula kuSkristu. Yebo ngifuna ukugcizelela khonapho ukuthi okunye okuzasiza ukuthi khona lokho esikufundayo ngokuphathiswa ngumoya engcwele kumele sikuphile, singabi ngabantu abazwayo kuphela abangayenzi. Bese sikuphila uright kakhulu. Ungakhangela uvesi ngu-15 to 16 laphana Dube Maphosa kukhulunywa la ngomzimba, umzimba ohlambulukile, umzimba ohealthy. Sifuna uqathanisa nozi la lebandla angithi phela umzimba ohealthy usebenza njani, ibandla eli-healthy kumbe lihlambulukileyo elinormal elenza kuhle lisebenza njani. Umzekelo sifuna usebenzisa kakhulu siqathanise lo mzimba opheleleyo angithi phela uverse 15 uyaveza laphana ukuthi kodwa asikhulume iqiniso ngothando. So okuzayenza ukuthi ibandla leli likhule kumbe umzimba kaKhristu ukhule ukuthi abantu bafunde lokhu kuba lothando. Sikhumbule phela ukuthi umzimba into ephilayo, it's a living organism. So kumele ikhule. Lathi abantu sifananiswa lento ekhulayo kumele sikhule. Thina sikhula ngoKhristu. Sikhula kuKhristu, sikhula koKhristu ngokwazi uNkulunkulu. Ukungezelela khona phana nginanzelela ukuthi amalunga wonke omzimba kumele adlale ingxenye kumele uyidlale ukwenzela ukuthi ibandla leli kube libandla eli-healthy kumbe eliphilileyo. Sibenefite kumbe sibenefite kumatitsha khona, kubafundisi abakhona, konke kusupporta isystem njengokuthi ama-nutrients kumele aflowe indawo yonke ukuze kuphileke. So sonke kuyadingakala abalaleli lababukeli ukuthi sidlale ingxenye uNkulunkulu asibizele yona. Sonke silomlando ukuthi sibekwazi ukuthi mina ngena ngaphi, lapho engena khona ngenze sokangazathi ngenzela uNkulunkulu okubenefit abanye. Yazi ukuthi indaba le kubenefit abanye but umlimi ngendlela akwenza ngayo kuyamangalisa ukuthi ibandla lakhe likhule kusetshenziswa abanye.
yazi nozoyiletha indaba leyo nxa kubenefit abanye when uyakhula la with the process angithi phela ibandla liyakhula futhi yabona nxa usebenzisa isipho sakho maphosa awusalufana kwayiletha lindaba nxa sikhuluma ubuyilethile sikhulume ngothando uhlupho lukhona omnye wako wakuletha wathi iqiniso elikhulunywa ngesikhathi esingayisiso liyama ukuba liqiniso iqiniso kalikhulunywe kuhle ngothando ngendlela uJesu wayesenza ngayo asiyekethisi ulutho asimeleni iqiniso kodwa uqhatheke kakhulu asikhuleni iminyaka edlule kwengeziwe lapha inye fundamental belief yethu esithi ngunumber 11 manje ukukhula kuKhristu angithi phela akuvumi ukuthi uhlale ebandleni ungakhuli lo mntwana endlini noze okungakhuliyo kuloko kunjalo anti sethuka ukuthi kanti sokungenwe kuyini so kukho konke lokho kasikhuleni lebandla kalikhule numerically ibandla lenze njani bakithi kalikhule singaqamba sidlula lapha dube yiwapi amanye ezinye izivunguvungu ezikhona ezemfundiso ezikhona ebandleni maphosa ikupho kunye sikubona isikunanzelela abanye abathi balokukhanya okungcono sithi thina new light khona lokho kukhona izivunguvungu lokuthi mina ngibona ngcono kulabanye izikhundla ngezinye izivunguvungu ezivuka ebandleni ukuthi hayi lo nyaka ama administrators ngobani iba bangcono laba kabakho ngcono alright vele umuntu osekhulile uyamukela ukuthi hayi limfake lapha awulo angithi yes enye sign yokuthi umuntu kakhulanga nozi yikubangisana ngezipho kumbe kubangisana emsebenzini esiwunikezwe okunye kuyini mina bengicabanga le ndaba yokugcotshwa kwabomama ukuthi babe ngabafundisi uyathola phakathi kwebandla sesidabukana phakathi abanye bathi ku right abanye bathi akukho right alright so lapho umlobi uyasikhuthaza ukuthi sikunanzelele khonoko alright dube izivunguvungu zona zinengi bantu anti sikhuluma ama doctrines imfundiso eyiyo isisekelo sebandla so ama doctrines zona lawo kumbe imfundiso yona leyi zikhona sezivela siyanyikinya lokho esakhula sikubambile ngakhangela even ezomtshado umtshado sunyikinyo into okuthiwa khona yimuli sibuya lencazelo etshiyeneyo a new definition so izivunguvungu leziyana ungakhangela even lona isabatha indlela eseligcinwa ngayo kulesivunguvungu solese sikhona sokuthi ayisizo i7 literal days kodwa kukhangelwa ukuthi iminyaka izivunguvungu zoleziyana ngoba bakhona abanye kukholweni abangamaKhristu asebekwamukele khonokho kuzimfundiso ukhangele siyamukela futhi imfundiso zokuthi uNkulunkulu kadala ngowesilisa kadala ngowesifazane so kusingenzakala uNkulunkulu wadala umuntu abe ngowesilisa kodwa abe lokunye okwesifazane imfundiso ezinjalo izivunguvungu leziyana asiqapheleni isihlobo esithandekayo isifundo sethu sanamhlanje kuleli viki besizosikhuthaza bakithi ukuthi lo esimkhonzayo lo akala msangano umanyene angithi phela umzimba wakho kumele wenze njani bakithi umanyane kusetshenzelwane sithobelane sisebenze sisonke maphosa amazwi akho okugcina amazwi amawugcina kubabukeli labalaleli ukuthi nxa ibandla lingamanyana umsebenzi kamlimi obalula siyawuthwalelana so engakukhuthaza ukuthi asimanyane nini emsebenzini kaThixo ukuthi umolo lasibizele lona ukuthi sonke sisebenzelane kungabi lomunye omkhulu ngoba sonke phambi kwesilalo sobukhosi siyalingana yikho engakukhuthaza ukuthi ikota lile iviki leyi sikhuthaza kakhulu ukubambana ebandleni siba ngumzimba munye alright dadewethu noze mina nginanzelela ukuthi uKhristu yena lo onyusiweyo esikhuluma ngayo nguye kuphela ongasisiza ukuthi simanyane nxa sisiya kuye uyasinika amandla lokuqedisisa lokubona izinto ngendlela yakhe singene endimeni njengamalunga omzimba sisenza lokho kumele sikwenze sengathi umlimi ngasiphathisa sonke ukuthi sidlale ingxenye yethu ebandleni ukuze ibandla kube libandla eli-healthy eliphilileyo ibandla elihlambulile uKhristu akuloyisayo izihlobo zami ukuthi kasikhuleni ekumazini kasimeni ngabantu ababambeneyo sihloniphane omnye nxa lesipho esithile sihloniphe lawe ungene endaweni yakho
simanyane sihlobo zami umzimba njoba isandla singaxabani lonyawo amakhala engaxabani lelihle omunye lomunye endaweni yakhe endimeni yakhe siphiwe ngokuchiyana njalo siphiwe ngumnikazi owasidalayo osaziyo asikwamukeleni khona lokhu singahawukeli okwabanye sihlobo zami asiqhubekeni sitatitsha silokho sifunda nxa ikhona imbuzo siyilobeni khona lapha siyithumele ukuze sithole ukuphathiseka sacela ukaDube asinikeze imcijo yakhe yokucina abe sesikhulekela njalo. Balaleli balandeli babusisiwe abazakholwa ukukhuluma kwenkosi. Ibandla yisenzo sikaNkulunkulu. Umoya oyingcwele uphakathi komsebenzi omkhulu. uKhristu akukhulumayo umlomo wakhe aweli phansi. Khonokho akumisileyo ngomsebenzi wakhe uyakuphutshisa. Babusisiwe abazakwamukela isenzo sikaNkulunkulu engqondweni zabo lasembilini yabo. Singamelani nomsebenzi kaNkulunkulu, singawuphakameli. Asivumeni ukwehla, asivumeni ukukhula. uNkulunkulu kasigcine. Kunenge okusikhulisayo, izwi lakhe, ukukholwa nokulandela isimilo sikaKhristu. Asikhulekeni. Baba sithandekayo sezulwini, siyakubonga wena othembakeleyo. Siyabonga ukufunda esikwenzileyo. Ulebandla lakho lapha emhlabeni walimisa ukuthi libe isibonelo sokuthi uNkulunkulu uyaguqula umphefumulo. Sicela usisize sibe ingxenye yebandla elilokuthula eliza kukhula. Ube susifundisa ukwamukelana. Njengabantu silezinto ezinengi ezimelana lathi. Silwele kuzo usincedise, sikhule, sibusiseke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.